Rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah Nabi Sulaiman Raja yang terkaya naik dalam dunia Jambaan kendaraan angan si agro di bawah lalak kadungan si daman dunyan di datang jirana kegahaba Tuhan kuasa Tuhan belia Allah leko yang kuasa Allah sikati dua laksa beribe Nabi yang bernyata Allah Mandum agam tanda mujizat Bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sakir di Nabi ayub tubuh ular tajuhan benda sesara Rayar mandum dibenci istri yang tak tarik mandum gadi lupa Namun ketuhan si dragam hana lalang titip tika Malam kadengan Ramadan serah Rabba yang kuasa Allah sikati dua laksa beribe Nabi yang bernyata Allah Mandum agam tanda mujizat Bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah Suara Nabi Dawud kemawatan berbangsa manusia Hubud hanangan Pekrikan si bungsu Dan si gitar dengan biala Riak tengah Bilik hubud hanjadah Lisi atu laju Yang tengahkan Bilik hubud hanjadah Lisi atu laju Allah sikati dua laksa peribe Nabi yang bernyata Allah Mandum agam tanda mujizat Bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah Perintah Tuhan siga lemah dalam lumpan yusi ada Nabi Ibrahim putra Hanan tangga singa atau lusa Rupa di Nabi Yusuf cahaya muka bersambul purnama Rakyat ku sayang pandang ke sini badan ku binhat terasa Allah singkat dua laksa Allah madu padam tanda mujizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah Nabi Sulaiman Raja yang terkaya dalam dunia Watan kerja ambil kendaraan angan si atre di bawah lalak kadu kadu si daman dengan be datang dia ada pedahaba
punya kuasa Tuhan bermulia, Allah Engkau yang kuasa, Allah singkat dua laksa beriman, Nabi yang bernyata, Allah mandung agam dan darah mukti. Allah sallallahu Allah ala Nabi, Allah Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa, Allah sallallahu Allah ala Nabi, Allah Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa, Allah rupa di Nabi Yusuf kaya bukan disambel purnama, rakyat Musa yang pandang tu sini badan keberhan terasa, dan terasa Tuhan beri orang yang berhubungan agama, dan ke orang yang terhalu-halu yang segala-galanya, Allah seperti dua laksa beriman, Nabi yang bernyata, Allah kandung agam dan darah mukjizat bermacam-macam